Mofo laisoa matsiro be sady mikarepoka kely. Afaka ataonao goûter maraina, atoandro na hariva ohatr'izao zay tianao. Za io fa anao fa dao amizay. Eto tonga de ty pône yaourt yoplait iny ampiasaiko ty ny amatrarantsika anazy ty. Iaraka amin'ny farine amty de maizy anahy tapaky ny ty pot yoplait ty Levure chimique tapako sotro kely de ny rano atsasa mahery kely amty pot na yoplait ty. Vita zay de maka menaka ray sotro. Tokony mahazo texture madidito ohatr'izao anao fa tsy le mitsiranoka be reny ohatran'ny texture na yaourt reny. Mazava ho azy mila laisoa tsika. Raha tsy manana laisoa anao de afaka mamboly vetivety tsy maninona. Misy teknika kely ny fomba fitetehana anazy ty tetehana amty halavany ty izy fa tsy tetehana kelikely ohatr'izao. Tetehana manaraka le halavany ohatr'izao. Azahoana le fehany ohatran'ny pariparitaka kely misarisaritaka kely iny io. Zao efe lavalava zao le tedavina. Vita zay maka tongolo ianao voatetika lehibe de tongolo maitso tetika lehibe daholo kotomila de voatabia. De efa afaka mijanona le tsika fa ny anahy moa zany ty mofo laisoa efa tuninina de apiko crevette kely ny anahy. Fa tsy voatery asiana reo crevette ny nareo Zany hoe zany ny anaty zany efa mofo laisoa va quitté fa joint talu vitre électrique efa gros turbo ty zany efa mandeha mafy be ty. Eto amizay ty paty mijouer rôle mampikôle an'ito zavatra ito. Zany hoe tsy alefanao daholo izy rehetra fa kely fotsiny aloha. De afangaronao. Lakôly ny tena asan'iny paty iny itsika kely. Farany ohatr'izao tsika vao manisy sira sy poivre. Zao le fihana paty tadiavintsika tsy be de be nefa tsy kely fa mampiraikitra an'le izy rehetra ohatr'izao. Raha ohatra tsy ampy le patinao arakaraky ny habetsaky le legioma de afaka manamy paty ianao. Mazava ho azy tsika tsy miala amin'ny vito gazy. Alohany endatsana anazy de afangaro kely ohatr'izao mahazo paty tsara daholo le legioma. Reo tsara ny consistance izy sady tsy betsaka le patiny tsy kely fa mandrakotra le legioma tsara daholo. Maka sotro pefako ohatr'izao anao ataonao eo de alefanao anaty menaka mamay ao. De amin'izay ty geste ataoko ty ao. Endrasana medimedy mihitsy le ambaniny zay vao avadika ohatr'izao. Raha vao tsy mendy be de eo ambany tonga de vaky io esorintsika rehefa hita hoe tena mendy le izy. Avero kely any tsifina tsara le paty hilatsaka any ambany any. Eo tsara le geste tsify kely le paty. Alevako anaty menaka mamay ao. Ho mendimendy de avadika. Lay